Kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District haga sining kong ka letbu ikajing ujor shaw Deputy Commissioner ka district ban persha ajur ikajing wan kenturput jong ka Sarkar Assam shakishnong Khasi ki bahap hapo ka West Khasi Hills District. Ka KSU berayalam da President Samla John Fisher Nong Siang ba General Secretary Samla Franklin Emyong kila ada kajing tho shaw Deputy Commissioner ka district ba dawa ba untukular mardor yakani kajing wan kenturput. Katkum ka shithi ka KSU kala pentim baha ka khatwai tarik unai lur ka Sarkar Assam kelawan skut caka panchnai ka surak ka bandit chakashnong so maring ka baha baha ka hima jerngam West Khasi Hills. Bajagani ka surak la pom lenti ling bakashnong nong dran para nong ma nong mauleng bat nong so ram. Ka KSU kala dawa ya Deputy Commissioner ba untuklar mardor khnang banlai na kinu gijirwit jirwan kamtam habaki arjala kidang don hapleng ka jingakren penbitput. Agaju kapor ka KSU klapen paw ka jing sngokya halor ka jing yai peteng jong ka Sarkar Assam banwan ra jubor yaki scheme bar ki project ba pher hagishnong khaput klem de buram yaki jing ete kular ne ka status quo ka badai ban donchwa ka jing menjur lang na baro arjala hashawan pentrei kam yaki scheme ne project Kalian ke isi Western District mentah kasih lawan ikuli UDC jong Western District bani keren lo kini kibenta jadi kita jing tu jong ka Sarkar Assam masih nak surau dia po langpi nak sinong somarang kerter haban ya kiwi sinong lembaki nong drone para nong ma maulin nong soram kiwi te kumangi tiap beros kata nakalang ka Sarkar Assam ban Meghalaya ladang hapna ke jing put bat kini ka langpi ka hawa pok scan face ndre hidup mentah nakalang Sarkar berat lagi jala kimpala ban penbeng tinggi kini ke jing le jong Sarkar Assam ban sinak ti surau kalong kajing penken tiga ain status quo kumbala penbaik ba kinu ki naklang ki Sarkar arteli ki jala ki dewan shwab senang kinu project iban ya kajing itu ne kay NOC nakanu ka jala ki bakhi haban sina te kani kajing la Sarkar Assam senang ti surau la penken tiga status quo dan naklang jongiru habang itep ikni ni so persajur kini jitu jong ka Sarkar Assam nomor ku mangitep ba ka suka jalaru ka penteri ka skim JJM hongkia po langpi nakaliang Sarkar Assam ka persange nak kini ki project jong Sarkar jala namar kini ki baro kilong kijing pulken katkum ka jingte circular kalong ba bro arteli ki jala kim de ban penwit ya kini project jong central skim re kini ki jingla jong ka Sarkar Assam kalong pulken ite ka circular te nakaliang ka seng entakasi ni yang persiapan ngin nom syak dari yakti ka project jong ka Sarkar Assam masih nanti surat bad lada ka Sarkar Assam ketemu ban sina berkala donbor nakliang jongi haban pun ibor ban ngil haban mi syakmat ban penpra ya ketika surat ni ya kini kita jong ka Assam kebuan rak ban ngin thang yakti ki mesin ki bak temu ban sina mar kani ka long ka ka jipun ken bad ka jing pucuk sir ya kipai bang te mar hakik sih terwiterik kilawan da ki sipai banwan penibor tenang ni sikmat nak lengjong iru ngin yang skam bangin nong ngin persya ngin nama ila dalile ru am ya kan project